بنێرن یەکەمین پارتیا کوردی لە سووری و لە ڕۆژ ئاوای کوردستانê ساڵa 1957 دا هاتە ئاواkirin ئەو پارتی ڕۆژە 14 حەزێرانە 57 یعنی بەری 68 ساڵان هاتبوو دامەزراندن هەموو پارتیên کوردی وێ ڕۆژێ پیرۆز دکرد لەک ji derdibêjin navê wê Partiya Demokrata Kurdî li Sûrî bû lek ji dibêjin ew Partiya Demokrata Kurdistanî bû li Sûrî yan jî Partiya Demokrata Kurdistana Sûrî bû heta niha jî nakokî li ser nav hene ew partiyê li Helebê ji aliyê 7 kesan ve hatibû damezrandin ji Efrînê Reşîd Hemo Şewket Nesan Mihemed Elî Xoca Xelîl Mihemed bû ji Herêma Cizîrê Hemîd Hecî Derwîş Hemze Nûêran û Osman Sebrî jî ji Şamê bû min xwest navê wan bêjim ji ber تاریخ یعنی دکتر نورالدین زازاجی وکه یکمین سروکی وی پارتی هاتبو دیار کرن دیل گلک باجارین روز آوای کردستان جی او روشت پیروز کرن هاتنا حمو مهواني خدكن ايغو ايرو هاتنا بهولي بشداريا اهنگا مدكن دشيست وهشتمين سالفاغرا دا مزراندنا بارتي ديمقراطي بيش ايرو ام يعني فيشا هي الدار دخن بمناسبة بيرانينا دا مزراندنا بارتيا ما بري 68 سال وك ايرو براستی اف پارتی هات دامزراندن ایروجی ام برهمه وید بیدن او خبات اوان کسا گیرو ملت مای و ام دبینن بربروشک در سوریا بربروشک در کرد برهمه وی خباته کارن ایرو لخود هندره سوریا دیج بلیزن وجبو پیکانینا مافی خوشی بلیزن يحيي منظمات المرأة في الحزب هذه المناسبة بإجلال وتقدير مؤكدة على دورها. يستذكر الكرد وأبناء الشعب السوري هذه الذكرى التاريخية بكل فخر واعتزاز. اما وك منظمات بارتيا ديمقراطية بيشفرو كرد لسوريا غركي لجيو آلية دفرها ديركي دفرها كوشرا ايرو ما احتفال الغركي لجيل دارخص جبر بيرانينا شيست وهشتمين دامزراندنا بارتيا ما انفيرو جا بيروز اديروكي الملطي خوا وهفالي خوا بيروز دكن وام بهيفينا كارما بسركتي بي ابروج ام لملتي خوا بيروز لعفرین جی پارتیا دموکرات کردستان سوری پدا کسی سال وگرا دامزراندنا یکمین پارتیا کردی پیروز کرد ده چالاکیه ده گله کس سرانسر گندین عفرین بشدار بون اندام کمیته نواندی پدا کسی هوروس عثمان ده دربار پارتیا دامزراندنا دیده یعنی یکمین پارتیا کردی ده سمینرک پیشکش کرد و بحثا دیروکا سیاسی یا كردين روج أفاي كردستاني كر 68 سالن سر في مناسبة در باز بيا طبعا بري حرتشتكي خدا رحمه خا لجيان مؤسسين بارتيكي وخدا عمركي درج بقى مواعيد وصحة خوش دفي بنايدا ام سلاف وريز جبيشنكن دسبيكي يه في بارتيا دمزراندنا والجياني وان سد رحمت لجياني وان به وبطيبات لجياني سركي ريبازا برزاني نمر ملا مصطفى برزاني دار بنا لأوفيسا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا براستي روجك جرنج وبهايل سردلي حرك كردكي لكردستان سوريا دا بو اف بارتي هاتا دامزراندن لسر دستين سياسة مدارن كرد جبو چاسپاندنا ما في گل كرد دهندر دستور سوري دا شغبك هاتنين نكاو لعفرين دجين چيولين سياسي چه دزگاه جواك سيفيل لنيفان لباجار ندن حمي هاتن لفر بشدار بين به ذکره به مناسبه ام گشت کم بین جبو ام کنه بن به هاورو نریندن که پیشاروش که چجماتی خواستن ام به هاورو لولوین گفتگو بکن